Ederto. Bueno, egunon, da eskerrik asko bertaratu zarien guztioi, San Agustin Kulturguneko kide, artista eta komunikabideai. Eskerrik asko Aira Zabaleko agertokia handi bihurtzen dauen udako kultur programaren aurkezpenera etorteagaitik eta bertan laguntzi egaitipe bai. Bereziki eskerrak emon nahi deutzu edaz, gaur hona udagiro 2026 aurkeztera etorri zarienai. Alaitzburo, gure museoaren 40. urte urrenean performance bat aurkeztuko dauenari, Iñaki Jaio, Botxo Bugi taldekideari, ustailaren 9an euren emanaldiz egongo eskainiko deuskuelako, Aroa Blanco, Durangoko antzesle ezagunenetako bati, Juanjo Oterori, iraiaren 5 Ziaz Barsantirekin arituko danari, eta zelanez, eskerberoa arantzari, zubarik programa hau eta asko ezingo gendu azalako aurreratara eta Maider zeuritz bebai, eskerrik asko. Un año más, Udagiro, organizado por San Agustín Kulturgunea, se desarrollará entre el 25 de junio y el 5 de septiembre. Ofreceremos 13 espectáculos y actividades en parques, plazas y espacios públicos de Durango. La programación propone una oferta variada y accesible para todas las personas, de todas las edades, con circo, teatro, música, danza, cine infantil, magia, bertsolaritza y performance como protagonistas. La mayoría de estas actividades se realizarán al aire libre, aunque contaremos con espacios cubiertos en caso de mal tiempo, que aquí nunca se sabe. Zikloa esan moduen ekainaren 23an hasiko dugu, Otamotzena parkean, opera ikuskizunarekin, umorea, antzerkia eta zirku garaikidea uztartzen dabezanak. Ekainaren 29an eta Bira parkien jardunaldi bikoitza eukingo dugu, alde batetik Oier Jurado Magoaren delivery ikuskizuna egongo da, eta gero, Gorka Apagona Barraga, Nerea Ibarzabal, Irune Basagoiti eta Gorka Laskanogaz punta-puntako bertsolaritza saioe eskaini ahal izango dugu. En julio, gran parte de la programación se concentrará con actuaciones muy especiales. Empezamos el 2 de julio, cuando Beñat Etxeari, Alaitz Muro y Raúl García Echeverría ofrecerán una performance de improvisación dentro de los actos de celebración del 40 aniversario del Museo de Arte e Historia de Durango. Museoko Arte eta Historia Museoko urtegarrenen barruen, aprobetxatuz Oteizaren obrak ditugula ikusgai, proposamena dator hortik, Oteizarekin bere sensibilitate horrekin konektatu, utzune horrekin konektatu, eta utzune horretara joan, bai Beñat eta nik, eta bertatik gure identitatea, Euskal Arimaren identitatea eta memoria argitaratzea nahiko genuke, inkontzientean, kolektibo mailan dagoen hori argitara ekarri, ikusarazi nahi den hori, eta improvisazioan oinarrituko da, kalean egingo da, eguraldiak laguntzen baldin badu, eta izango da soinua, ahotsa, kolorea, gorputza, eta ea zer erakusten digun edo zer ekartzen digun utzune horrek. El 4 de julio, Gota, de Chema Muñoz, uno de los espectáculos de calle más destacados de las últimas temporadas, además galardonado con el premio de espectáculo de calle en los premios CETEN y ganador también de los premios Max. El 9 de julio, el grupo Botxo Bugis rendirá homenaje a Juan Crisóstomo Arriaga, conocido como el Mozart vasco. Kontako zuet zelan sortu zen movida hau, eta handala 20 urte, Arriagaren 200. urte aurrena ospatu zen, eta Bilboko udaletxiek deitio eskun Bilboko sinfonikarekin batera kontzertu bat emoteko, ez da. Eta, plana zen edo proiektua zen, Bilboko plaza berri zen, ingendun jarria bien bi eszenario, eta alde baten orkesta sinfonikoa, Juan Jomenak zuzentzen daben orduen, eta itzen zaben jatorrizko eran, jotzen zaben obra bat jatorrizko eran, eta guk segituan jotzen gendun jazz klabian edo gure modernizatuta bersioa, ez da.
Eta, bueno, eta gero horren ostien, grabatu un disko bat, eta Euskal Herritik zierre bili ginen kontzertuk emoten, eta, bueno, harrera oso ona eukia ben, eta, bueno, gero horren ostien, bueno, hasiera baten, kontzertua zen, bueno, kontzertu bat izaten moduen, bueno, kantak eta aurkezpen bat, kantak eta, bueno, eta listo, ezta? Baina, apurka bihurtu da kontzerto didaktiko baten. Osea, kontatzen dugu Arriagaren historioa, eta gero aurkezten dugu edo asaltzen dugu zer egin jogun kantetan edo obretan, bueno, gure bertsioa zelan egin jogun, eta, bueno, azkenean, biligara horretan, eta, bueno, uste dut dala nahiko erakargarrize, bueno, publikoentzat edo entzulientzat, ezta. Nahiko naben esan, zer egin dugun Arriagaren musikarekin, azken baten egin dugune da, bueno, esentzia mantendu dugu, eta egin dugune da ritmo berriz esartu, munduko erritmo ezberdinak, ez dakit bolero, brasilero musika, edo swing, jazz, eta gehitu dugu improvisazioa ez, ezta? Horregaitik esaten dugu jazz dela, ze jazz dekon ezaugarri handizena edo da improvisazioen, ezta? Orduen, bueno, egin dugune da, horregaz, ornitu musikie. Eta eurten, gaur gauz hemen, ze eurten ospatzen da bere Arriagaren heriotzaren 200 garren urte horrena. Orduen, Arriagak bakarrik izan zen 19 urte. Osea, 19 urteetan, ez dakizen bat gauza egia bezan, eta horregaitik, bueno, guke pentsan genduen ostera plazaratzea proiektu hau, eta, bueno, gustora etortzen bazarie, oso pozik egongo gara. Eta uztailaren 23, decía que el 23 de julio la Durangarra Irati Bilbao presentará su nuevo trabajo Bloom, que es una propuesta muy exquisita, acompañada por una formación musical de alto nivel. Lehenengo eta baina esatia Irati Bilbao gaur ezin dela hemen egon, ze justo gaur irratian dago, Bilbon dago, Grabetan Mundo Sonoron, justo ordu berdinen. Baina, bueno, oso pozik daue bere bigarren diskue hemen tauleratzeko. Familientzako propuestak. Familientzako bi propuesta, bueno, familientzako danak diez publiko guztientzat, agian zuena izen ezik, horregaitik da gauean, eta ez arratsaldean. Eta baina bereziki umetxikitzuentzat, ditugu bi ikuskizun, dala bat zinea, udako zinea kultura saiarekin eiken duguna, hasi ginena eiken ondala 2 urte eta oso ondo funtzionetan dagoena, eta aurten ekarriko dugu euskeraz pelikula Kaiara Inka Gerrera. Eta gero, Horzmugan Txerkitaldeak ikuskizun berria estrenatu dau, Maietzien, eta hor aktoreza aroa da, eta berak baino beto ez da baino kasalduko ikuskizuna. Oin ja, hasi gara biran, gauz, eta Durangora etorriko gara, eta zer proposatzen dugu, antzerkri oso parte hartzailea da, divertigarria, abentura bat da, nun bai publikoa eta guk jolasten dugu pillo, orduan gonbidatuta zaudete danok guztiok etortzera, ondo eta disfrutatzera, eta zer gehiago, jazta, bestea irakurri hau, helduko dala etxera, eta oso ondo dagoela, bai, oso ondo gauz. Pertsonai pilo bat egin dituzuela. Bai, da, abentura bat modukoa, juten die munduan zehar, eta gauzak pasatzen die, gauzie da, Alonso dela mesularia, eta ninaz bere laguna. Eta orduan berak beti ditu kriston arazoak, ezin dago ezer egin ondo. Orduan hor nau ni normala, nire pertsonajea, bera laguntzeko, orduan hori, eta hori izango da, ezta? Dantza garaikidea be uztaian 18an etorriko da, eta egongo diez bi pieza labur Euskal Herriko bi taldearena. Bata Gasteiztik etorriko da Larrua produkzioak eta bere ikuskizuna Sangre Klorofila,
eta gero beste alde batetik Gipuzkoatik etorritako DAP, dantza konpainia eta bere pieza Kea, deitzen da. Oso pieza desberdine diez, oso pieza bata oso maskulinoa da pieza, aritzek egin daue holan joku bat alfombra bategaz, eta oso ikuskizun oso ondo dago, eta bestea, hiru emakume taula gainean memoriari eta kulturari buruz transmititzeko asmoarekin, eta oso ondo. Abuztuan lehenengoko 2 astetan egingo dugu programazioa, batean eta abuztuak 1 eta abuztuak 8. Abuztuak 1 Granadatik etorriko da zirko talde bat, Vaiven, zirko taldie. Vaiven izen zen Premio Nacional de Teatro en el 2016 y presentan su nuevo espectáculo que se llama Anónima, que va sobre esas personas que pasan un poquito desapercibidas por la vida y esas personas que, bueno, que al final como que nadie se fija para nada en ellas. Hace muchos años que Vaiven no está en Durango y nos parecía una buena oportunidad con el nuevo espectáculo, que está muy bien, para que volvieran. Y luego el 8 de agosto representará en castellano Óscar Luco, que es un actor de Durango que empezó en Cabía, Antzerki Taldea en Bilbao, y hace muchos años se afincó en Barcelona, lleva muchos años viviendo en Barcelona, y ha preparado un monólogo que se llama, tengo que leer porque es en inglés, The No So Green Man. Es un monólogo en castellano sobre la relación del hombre con la naturaleza para todos los públicos, y el parque del museo nos parecía un espacio súper apropiado para el espectáculo, y estará con nosotros el 8 de agosto representando ese espectáculo. Y para acabar, después en agosto cogeremos unos días de vacaciones y volvemos en septiembre para acabar el programa de verano todavía en la calle el 5 de septiembre con la compañía Barsanti, a la que pertenece Juanjo, que siempre están con sus espectáculos, que ya los conocéis, que son gamberros, divertidos, de calle, que también le han puesto el título en inglés, Codicia Late Night. ¿He dicho bien? Has dicho muy bien. Has dicho bien, vale. Que es una reflexión sobre la sanidad y los seguros privados, sí. Que yo he tenido ocasión de ver un showroom, ¿vale? Un work in progress, un meeting point. La profesión se está llenando de palabras en inglés que no. Bueno, una pequeña muestra que hicieron, un pequeñito ensayo de una pequeña muestra, eta me divertí mogollón. Me divertí muchísimo y creo que el espectáculo entero estará igual de bien. Guardión, Guztioi, sí, pues el 5 de septiembre vamos a estrenar en Durango la versión en castellano de Codicia Late Night, que como el propio nombre dice es un espectáculo de calle en un formato televisivo de Late Night, en el cual nos apoyamos pues, para que sea un carrusel de entradas y salidas de personajes y para que trabajar sobre un tema bastante concreto. Es una dinámica que tenemos desde nuestro primer espectáculo de la compañía Barsanti, en el cual creamos una comedia bajo el trasfondo político-social del desahucio de 2 personas mayores, y es una fórmula en la que nos sentimos bastante a gusto, y es una fórmula que repetimos de alguna manera con otro formato, y es para hablar de la sanidad pública y su desmantelamiento, el juego de los seguros privados, creamos una comedia, y para poder hilar un poco más fino nos la llevamos a la franja nocturna para poderle poner 2 rombos y poder trabajar con unas temáticas más adultas, que aunque no haya porno en vivo, porque parece que decir que es teatro para adultos estamos hablando ya de X, pero no, es para poder hilar una dramaturgia un poco más adulta sin que la chavalada pues se aburra o no le interese la propuesta. Entonces estaremos, puedo decir que es un espectáculo que hemos hecho un par de estrenos en euskera y que el estreno es en Zarauz el 4 de julio y que en Durango va a ser el estreno en castellano. Y también desde aquí
más allá del espectáculo, quería poner un poco el foco en que es bastante extraño que en una programación cultural tengamos la oportunidad de estar 4 y 5 y 6 creadores de la comarca y que todo eso, aunque parezca fácil y que no es casualidad, que detrás de todo esto viene el trabajo de años del equipo de San Agustín, de Maider, de Arantxa, y desde aquí también quería poner un poco el foco ahí porque es una conversación y es una complicidad mutua que se tiene y que si no se apoya el trabajo artístico local es muy difícil exportarlo, y tenemos la oportunidad desde la gestión que está llevando Durango desde hace años poder tener la confianza y el apoyo de la institución cultural. Amaitzeko, ez da, ikusten duzuenez, udagiro 2026an be, San Agustin kulturgunetik kultura hurbile, irisgarrize eta kalitatezkoa baten aldeko apustue berresten da. Espazio publikoak topaleku eta bizikidetza leku bihurtuko dugu aurtengoan be bai. Gainera, aipatu da, ez da, Juanjo, baina guretzat be oso garrantzitsua da tokiko talentueri leku emotie, mai hau ikustea besterik ez dau, etorri ezin izan dienape kontuen hartu. Eta amaitzeko, urtengo diseinuaz gozatzeko gonbiti luzatzea besterik ez. Eta amaitu esaten ez da, udagiro bezalako programai esker, Durangoko sorkuntza garaikidearen erakusleio dela. Eta guztiok kulturaz gozatzeko aukera apartak eskaintzen jakuz. Eta gainera guzti hori Durangotik bertotik urten barik. Beraz, eskerrik asko eta kalean ikusten dugu alkar. Guk eskainiko duguna da gauza bat pizkat ausarta esango neuke, baina prozesu bat bizitzeko, zuzenean bizitzeko aukera eskaintzen dago, ez? Eta justo hemen jarri baino lehen egon gara komentetan eta askotan ikusten dugu azken emaitza, ezta? Obra bat ikusten dugunean. Baina ze garrantzitsua den prozesua, ez? Zer eman den obra hori gauzatzeko. Gero baliteke obra hori gustatzea edo ez gustatzea, ez? Eta hau da ere gonbitea, ez? Erakustea zer dagoen hor, obra bat aurrera atera baino lehen, zer gertatzen dira, ze hizkuntza jartzen dira, egia da, aipatu dezuan bezala, asko jolastuko dugu inkontzientearekin, euskaldun inkontziente kolektiboarekin, eta baina batez ere bada sormen prozesu bat bizian ikusteko aukera, ez? Eta esan behar du, ze lujo bada, Beñat bezalako abeslari bat Durangon izatea, zuberotarra da, Mikel Laboa ez dugu, baina badugu Beñat, eta bada benetan altzor bat, eta aukera paregabe bat bere ahotsa, eta niretzako berarekin sortzea, ez? Eta hori hemen izatea niretzako lujo bada, eta eskerronez ere, aukera hori izateagatik, eta hori izan nahi nuen, zizan du, geratu naiz gogoekin. Taldien maila, artistikoki maila esaten bagabiltza, zoragarria da. Osea, bakarrik ez dakik antzerki mundua beti da nahiko minoritarioa, baina Max Ariak diesela Goya zinean eta Max antzerkian oindala hau Gota pasadan hastian, Gota ikuskizunak irabazi dabela berarekin finalista egon da Gansoizia. Amengo taldie, Anita Maravillas, irabazi egin dau, umen ikuskizuna. Ni pentsetan do, Durangaldeko maila, osea, antzerki maila oso ona dala. De hecho, lana daukie, lanien dabiz danak, profesionalki, osea, hori zoragarria da. Gero beste gauza bada, nola dagoen sektorea, eta zelako arazoak dituzuen denok. Baina artistikoki, niretzat, ez dakizuek ze opinio deko zuen? Nik uste dute amengo sortzaileentzako garrantzitsuena da nolabait referenteak ikusteak. Niretzako haurtzaroan edo gaztetan, niretzako oso importantia zen ikustea amengo kaleko antzerki taldeak gabaz ikusteko, bai San Agustin, baina aurrekoa Salon Dominikalen, Geroa, Obregonen inguru
unibertso hori, guztia. nik uste dut oso importantia da amengo gazteriari referenteak ikustea. Bai aroa edo bai musikariak, bera amengo tipa batek performak egiten. Joder, ostia, ez da beharrezkoa Bilbora edo Nueva Yorkera ikustera. Ostia, amengo jendia bebai egiten du hauze. Eta nik uste dut hortik doa bidea.